Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlarni uzoqda yaqindan kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, sizlarga yana xudo xolsa Xivadan yangiliklarni chiqarib borishga davom etamiz. Husniddin do'stimiz yana keldik. Do'stim sog'lom yuribmisiz? Charchamayapmisiz? Rahmat. Obunachilar, assalomu alaykum. Nechta yangiliklar o'tiribdi hozirgi kunda FM House'da? Xudo xolasa bitcha domlarimiz bor, kadastr tayyor domlarimiz bor. Ham qurilishimiz bo'lib turibdi. Hali bor kvartiralarimiz bor. Bo'sh kvartiralarimiz. Birinchi manzillarni aytib o'tsak. Manzil Ugalok kafe, eski Ugalok kafe. Yana Eko bozorning yonida. Eko bozorning. Doğrumuzu Ugalok bilan Eko bozorning o'rtaligida yana ishi domimiz arkasida joylashgan. Domlar. Necha dona dom bo'ladi bu yerda? Bu yerda 135 xonadan bor, общий. 135 kvartira bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ekranda pravoy guzlar nomeri, quruvchilarni aloqa chiqaverasizlar. 1 kvadrat metr necha so'mdan? 4,5 million so'mdan ko'p-ko'pmiz 1 kvadrat metrini. Kelishiladi, aytilishi bo'laveradi, sotib olgandan boshqa, to'g'rimi? Bo'ldi. Variantlar necha variantlar bor? Sira variantlar kredit bor, bo'lib to'lash bor. Keyin barter bor, mashina barterisi bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli yana. Hamma variantdan bor ekan, aziz obunachilar planlashtiraverasiz. Ina ofis, FM House kelaverasizlar, xudo xolasa. Ichida uzaklarimiz bor. Bemalol o'zlari narsani tushuntiradilar, qaysi qavatda necha xonali kvartira bor, kvadratlarni narsani tushuntiradilar. Planirovkalarni hammasini danishib olaverasiz shu yerga kelib. Hozir video davomida ham ko'rsatamiz planlarni. Yetdik-masa qurilishni yaqindan ko'rsatamiz? Yetdik. Yana bu yerda Sheknazara bu bitchan domimiz, kadastr chiqqan tayyor bu. Bularni 4-chi va 5-chi qavatida bor, 2-3 xonali kvartiralarimiz bor. 55 kvadratli bor, 80 kvadratli bor, 2-3 xonali. Balkoni bor, oldindan markasidan. Bor. Xudo xolasa, yan boshimizdagilardan ay. Bularni qurilishi yetib turibdi, bundan bor, bo'sh kvartiralar bor bundan. Nechanchi etajdan sotuvda bo'ldi? 4-5 qavatda, 4-5 qavatda bor. Sotilib bo'lgan o'zi etajdan. Endi lokatsiya zo'r mesa, o'zingiz to'g'ri tushunasizlar. Bu onda planlar bormi? Yana mali 4 blokimiz bor bu yerda. Xudo xolasa. Xudo xolasa 135 xonadan bodam aytdim yana, ham aytaveraman. Yana parkovkasi bor, betonka bo'lgan, oldi taraflari, orqa tarafından parkovka mestalari bor. Bor. Deski plashatcha, besetkalarning bor ekan. Aziz obunachilar, oldi tarafi kengina. Gaz, suv, svet, svetlarimiz uchochkimizdan qo'yilgan, hammasini uchochki qo'yilgan, internetlari ham bilasa saqlangan. Bo'ldi. Xo'p, esa ichonlarni ko'rsatamiz planlarni. Ko'rsan. Yana bu podezimiz, Sheknazara travertin bilan nima qilganmiz? Bu uchochklar, svet uchochklari, ular hamma uchochklarimiz qo'yilgan, gazni ham ko'rsatib o'tamiz, suvlar ekan. Boshqa ish kvartiramizdan boshlaymiz. 3 kvadrat. Bu 79 kvadrat. 79 barakallah. Bu 55, avu 80 kvadrat. 80 kvadrat. O'ng tomondan ko'rsatamiz. Damir eshiklari ajoyib. 3 xonali bo'ladi, 3 xonali. Girerimiz koridorimiz ekan, ha? Koridor. Qarang, bundan boshqa yo'q. Spalnimiz o'ng tomonda. Spalni. Balımızda Balımız kuxnya. Kuxnyada balkon ham bor. Gaz uchochklarimiz qo'yilgan. Hamma narsasi bularning analizatorlarni qo'yganmizdan, bu analizator degan narsa, ya'ni gazingiz siysa, klapani yutib tashlaydi, gazni klap. Avtomatik to'xtatadi. Masalan, is gaz bo'lsa, yavash onaxonlar, uyda masalan, yavash farzandlar bo'lsa, gazni siysa, o'zi avtomatik klapani iladi. Oiladan yashaysiz, bezopaslikdan. Uchochklarimiz bor. Bu sanuzel, bu yerda suv uchochklarimiz bor, kanalizatsiya sentralniya ulangan. Vanımızda Beyanımız zal. Bu 2 zal variantlı xilina. Ha, ikisining razmeri 1 xil. Qalasam buni nima qilib qaraganda 6 metr 3.30. Mana. Xo'p. Elektromontajlar bitgan ekan, ay? Mana elektromontaj bitgan ekan. Montajlari sessiyalar bo'lgan. 1.5 o'qishidan koridor. Koridor ham bor. Mana, keling esa. 2 xonali ko'rsan. Bu 2 xonali kvartiramiz, hurmatli obunachilar. Qani ichini ko'rsatamiz. Bismillah. Girerimiz, koridorimiz, bu yerda yana перехожими bilan joylashtirsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Emonda yana kanalizatsiya to'g'risi kelgan. Rakvina uchun qo'yib. Rakvina uchun, qo'l yuvib kiraverasiz. Koridorimiz 1.5 metrlik koridor bo'ladi. Hammasi 1 xil koridorlar. Xo'p, elektromontaj bitgan, yana svet avtomat joylarimiz. Xo'p, qaysidan ko'rsatamiz? Spalni gösterdik. Yana, keling spalni ko'rsatamiz.
Neçə bir? Razmeri 3'e 4,5 verin. Spaniya. Zal Zal 6'a 3 metr. 6 3 metr yine zal. Zaldaki uzun ekan, uzun zal. Yine elektron montajlarımız bitken, kondisyoner üçün hem simlə təşəlqana gələn. Dimaq xodçaylar var, hər bir. Var, demək xodçaylar var. Birimiz Versanızır. Benim şu arka kvartiyanın çok işler koyuyorlar. Kanalizasyonlar giriyor. Bu kuhnyası. Toplu bol var mı? Toplu boy üniyesil düşerinden mi? Ha, bu satılgan aynı şurada. Ha, yine. Mesela bu kanalizasyon olan üzeri montaj atıp bunu. Şunlardır. Yine birden şunu daha çık bak, hürmetli abonatçılar benim alam balkonu var. Hafsız kvartiramız. Yine balkon var. Arkada maşinkaların parkovka mı var? Parkovka var. Pəsdən göstərəm bunu. Yine. Hop. İndi belki 3 kanala girip göremiz. Bana planı sen başka çarık 80 kvadratlıdan bu. Bu yine uzun koridor kıyla, avun koridor keltedi. Esetken basanız. Bu koridor uzun kıyla. Beləntlik çəkən bunu. Beləntlik 3'ü 10. 3'ün belənt, 3'dən belənt görüntüdür da. Elektromontajlar bu kənə gələn. Karobka var. Ondan sonra yine. Svet avtomat çaylarımız. Çap kolumuzda bir spalni bu. Spalni balkonu var. Balkonlu kıyla var. Ana. Elektromontaj bitken demək xodçaylar var. İndi yenə bir spalnimiz. Razmerlərini çəkən bu spalnilərimiz. Şu 3'e 4 yarım. Yine. Hop. Birimiz kuxnya. Kuxnyamız görünüşü. Kuxnyamızda yeni balkon var. Kuxnyadan balkon var da. 2 balkonluq var. 2 balkon. Spalniyadan var. Kuxnyadan var. Bu planı şunu. Gəp yox. Verəm xuduşunu uçuşukları, qaz toşkaları geyən. Qaz var üləngen en doğru. Gazlar nəsə qoyub tutdu. Hop. Birimiz sanuzel. Bu sanuzel. Yan boşa şu aynası var ekan buna yine. Port şişəsən. Vanımız eşiradı. Vanımız zal. Göstərəsiz yalın. Yine zalımız görünüşü. Mam 3 metr 6 metr. Bir xeylə. Yine. Gəp yox. Acayip. Bir maləkətib. Yaşı öyrəsəkən, laminat döşəbərədilər doğru. Bir 5.000 olur, belə çəkib getəməz bu korpusuna yapacaq. Yine hürmetli abonatçılar, kvartiraların planirovkasını göstərdik. İndi yan başımızdaki domunu göstərmiz, xuda xalasa sizlərə. Yine. Podizimizə girə barışam, əcəbət bir şengənə yine. Hop. Banımızda 5 etajlı mı? Bunlardan 5 qatlı var. Planları şu bir xil. Lekin bunu kays qavatda qalğanını ofisə gəlsələr nələ qizaz üçün türədi. Kays qavatdan 2 planda balıq. Planirovkasını göstərmək. Xuda xalasa, hürmetli abonatçılar, gerekli məlumatla aytib ötdükdə ümiddəmiz. Şundan qızıqdıran savallarınız olsa ekranda telefon nömrələrini qaldıramız. FM House-unu Instagram profilindən atmet etib qoyamız. Bemal küzətib para verəsə. Yeniliklərini istoriyada qoyub para verəsə. Post etib, xuda xalasa. Buna bu qoyarəsə. İndi kvadrat metrlərini aytdıq axır. Puluna aytdıq 4,5 milyon son. 4,5 milyon son 1 kvadrat metri gəlişilədir. Aytılışı bola verədir. Satıb alınады, onun nəx başqa. Variantları neçə variantlar var dedik? Kırdı, bölüp tülüydün, maşina barter var. Var. Çakım vaxtda durub bərlədi, ehtiyacı. Bölüb töləş. İndi misal şunu başlayan olsak bitincə bölüb töləş. Bitincə, quruluş bitincə. Quruluş bitincə, şunu. Yenə nədə obyektlərimiz var, Xivada? Bizə indi ötən zavar bir göstərdik bu obyektimizi. Yeganədarça bildik ki, yeganədarçanın doğrusunda cərimə meydanının içində. Ödəm var, kvartira satuda var mı ödəm? Ödəm var. Bu oldu. Ekrandakı nömrə alaka çıxa verəsizlər. Əsas videomuzu yekünlüyümüz. Hürmetli abonatçılar, həmməni kütüb qalamız. Əsas bərəkəli sağ olun. Yaxşı, sağ olun, salamat olun. Rəhmət.